Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing yai lenti jong ke Erlang Thari kepala tip kum ke Fani, syaki jela ke thain cetai lamingi, kalakta ru ya ke jela Meghalaya, haga bagi pait ba kila sakhi ya ke jing ther uslap ubajur, klem sange, nado ke pormen step jong ke laiterik u jemang arjar khat kendai, bat u badang yai beteng, hado ke miet jong ke sauterik u jemang arjar khat kendai. Kani ke Erlang Thari kawan ra ke jing sya lencap ke bor mariang hagi babun ki snong jong ke jela Meghalaya hagi bala sakhi ya ke jing klem ki deng ba hasurok ke jing tua ke khendo ke jing slai hagi waret bat ki wahe bat ki wei ki jing ja ki babu ya ki pait ba nong snong ke jela hagi jing seir mensim kat kum ke jing tip bala yo lum da ka Batisi TV la ya tho ba ke jing tua ke khendo kala ja ha ke sor nong stoin bat ke jing slai ha ke sor riangdo ki ba ha West Sales District. Hakashnong min kre ka bahaba po East Giant Hills District, la sakhi ya ka jingtua ka khando, bat halaban ka bahaba po East Sales District, la sakhi ya ka jingtua ka kanro, bat khalem sya yeng brio. La yo jingtip ru bakane ka Erlang Thari Fani, ka balawan ra ru ya uslap u bajur, kala poi mentah rilom garo lengba ka bagmara. Ka jing ther jong slap ba kalawan ra ru ya ka jing khalem giding ba apreng surak, kat hadu ba lakta ya ka lek kawan jong ki kali, bat ki pait ba nong ya nong yeng. We were about to have lunch, so my mother was on her last part of her prayer, and at that time we just heard this kind of a big sound, and later right after that what I could hear is my mother's cry for help. When I rushed to that room, that side, I found my mother is stuck between the wall and the cupboard because the whole debris pushed the one side of our house and pushed the wall and the thing. And then I cried out for help. First, because the door was stuck because of the debris, I couldn't enter. So my neighbors came for my help, and later on my brother came for the help and all like. Around what time this? It's around between 3:30 to 3:45. It is because of, and then many of my neighbors knows about it. I've been saying about this for a long time that, I was fearing that this will pull down one day. So I have been telling my neighbors also, you can ask them also, many of them were speaking about that today. But nobody was paying any such attention to that, right? Who is the owner of this? I have no idea actually, because these people have shifted. Nobody in the... My mummy is injured. She got hurt from her leg because she was stuck in between. They had to take her out. Her leg got injured? Yes, both her leg got injured. One side of my house is completely broken, and whatever we have inside is completely mashed into ground. Lai baje siteng ngum tu iman. Ni kala ban jia swakata nam tip nomor ngai ling adon po yung ni kadon de jeseng. Ting yo jing tip kum ta te uot ngai ino on mare sini. Singkat bai lok jenga bat ki badai pai ni ya kai. Yeng wi nang sinang ke yeng. Ti kata ngi yo jing tip kala adon ke jing tua. Jong ni kero kan ke jika ke jungi hani po manan laban. Ha ka jing sisa nong kata reckless construction kam don hi kum kata. Namar nadu mengisi mengi ke jaka. Terus 6 hajar kan nyo
tu benai mas nang bakla isim ye ke ni jeka te hadin ngisim ni jeka te ngalon ke jingmot ban makadon ke jingre ni ban sina thamai ki kani ke banta ba yang ke yeng ba thamai bang sina kadai ka original site ke bakadon ke jingre mensyo ke asam type te kham nakta ai ya kani ke benta jong kani ke kerok ke tua maka kani kerok ke tua kani kerok ke bla nadu handai thai kumbaki ong lam kini ki para marjan bat ko bangi tip hi mangi bangi sim ni jeka kani ke kerok kelade ke kerok ke bakadon nadu mensyo handai thai benong ka reckless construction dengan don kata nomor kani ka site kani ka benta juga kerok ba tuaru kam sindon gono ka jing ot la ni jing ti ya kani ka benta haga hani ka benta ba don ka sukti tang ru ba ka kam don ie benong men kan kata ya ketika kerok maka long kam serum bat kan phani kani ka khando ko ban ha site ma marjan kani ka jaka jungi ru kani ka khando mengiti ani ka sutang e buang tu hande kam dei pada ba dong ba kan ong ba hadu kan kata ya kani ka kerok benong kata ka jing khno jugi ni ka pramarjan bagaron kata ka reckless construction ti nei na kalang jungi ti kam kamdan kata wat akalang jong ka jong ka muda ru ka balai ka permission besna kini yang man ka por ki jiwan kini man pai ya ka jing bet jing biang jong ni ka jaka jungi Bagi aktiviti dak layari ba ni ya lembah ni kemarian ke ba dan ni ka leer mang hari ko ta ke ni la yo warning ka to ni Tiha balik dia kini, ni ketat dengan senang, dengan sohar dan berjaya, berbagai panik dan lebar snap, dan lebar pulih di media tentang gitu dan di WhatsApp. Mari yo boleh di message aku ni kita, bermula kita dengan bakla banyak hal dan ini kan handle bahaya ni. Kita wait kalau nama apa, nanti hajan ke seashore dan ke coast mau coastal apa. Coastal area. Jadi habai itu berkata nama kami kalau nanti kawan kita kita mana biar kita. Jadi semua ni nak longkang menjadi side effect mo. Karena kata kita dan panik berkata tambah kemudian orang itu semua kami penting ni nak yang suka balada dan kena menolak bagi dia dan pikir. Kemudian kalau ba ia tu yang bisa menjangkau semua banyak kam ia pilih jangkau jenis ia Syong apa ada perbakti yang kita tak semua pergi, semua hari kang di jengkang, kemudian nomor 1 kebaar ke balong pada bah cuba benda yang letak plastik, kentek bahaya itu yang dengan kita secure dan kita kentek bahaya nama yang syarat kalau baladan kilo tiap bakia, bakia buah lot kilo ni balong lus, semua bahaya itu buah batik kia batik bahaya, ladakar rak batik bahaya dia. Dan misal, tetapi yo itu dia hasno hatau ki balong ki baki dan berimah ikut dan telan di sohaban penting buat ki bosno dan di board office ni lagi hasno ro la penting dan telakan kata membakan hak yang kita bagi bayar nanti. Kau itu kalau mah semua charge itu nyabai nanti tak bakalan naik nama Nyom dan kan kontak lebih dan yang kontak nanti ini ada dan orang-orang berjenjang.